Agosto na ning milabas sa banwa niyang inutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng Department of Public Works and Highways o DPWH amaninton ng long-term solution keng Albuquerque, Pampanga, Ampong, Bulacan. Balik tayo sa pagplano ng ating mga water impounding projects para yun ang may dagdag pa yan eh. Pagka water impounding project, kasama na dyan, may irrigation niya, magagamit natin yan sa irrigation, magagamit yan sa flood control, pati sa fresh water supply ng mga bayan. So, but there is a way to do it. There is a way to do it na hindi masyadong ano. Ngayon, hindi natin pababayaan kung sino man ang ma-displace doon sa Candaba Swamp in case na makapag-agree tayo kung ano yung area kung saan nilalagay yung tubig. Iti kaya rirang limbog, ding mikarakal a Balen pauli na ning uran, adarala na ning abagat, pati ing Tulaok portion na ning North Luzon Expressway o NLEX, may kaligtas king halbog. Ameging sangkan na naman ning katakot-takot na traffic. Metong kareng mibuklat a munikala kanita ing water impounding system keng Balen na ning Candaba. Dapot ing mesabing proyekto, selang sangandetan bingdeng mapilang lokal na opisyal, kalupa ng Congresswoman Ana York Bondok Sagum na ning 4 distrito at mismong deng mapilang Candabawenyo. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Kaya rin na ning apulong bulan, balaos kanuing pamanigobra na ning Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office, Flood Control Management Cluster, keng Detailed Engineering Design na ning proposed Candaba Water Impounding System. Target de kanung ayari, bayo mapupus ing banwang 2024. Aso niya naman kanuking National Economic Development Authority o NEDA ing feasibility study para king proyekto. Basiking inisyal na plano, magamit siya ing 10% na ning 2,000 hectares a Candaba Swamp para king mumunikalang dam. Tutumba siya iniking 200 na hektaryang gabon. Alane man kanung paman niya lang sang Kenny, Candaba Mayor Rene Maglangke. Hectares. 200 hectares. 200 hectares. Sabi nila, sapat na yon para yung 200 hectares naman yon hindi magiging sagabal doon sa produkto ng aming bayan taon-taon. Dahil kung mababawasan ng baha, makakapagtanim kami kahit tag-ulan. So matatakpan din yung kakulangan na yun. Baka sumobra pa. Samantala, agpangkang Vice Mayor Resty Sibug, alapang mipapasang ordinansa king sangguni ang bayan abibye suporta king Candaba Water Impounding Project. Inamuno mang Sibug den kayang kayabe king sangguniang bayan ang magpaladlang resolusyon bang api sabyan ing munikala. Tayo po ay sumusuporta sa panawagan po ng ating presidente na magkaroon po ng impounding. Maybe not here sa Candaba, maybe it will be in Cabiao, maybe it will be in San Luis. We don't know yet. Nilino na naman ning Municipal Planning Development Coordinator ning Balen ay Emil Clemente, halapang may identify ay eksaktong lokasyon na ning proyekto, bistaman ati na kanong merapat a konsultasyon. Aminado yan naman ni Clemente, ama kaya pekto yay ni king palay production ning Karelang Balen. Kasi alam po natin dati po ba hinihingi nila is 2,000 hectares pero it was reduced to 200. Kasi knowing the fact that there is this possibility na ang location po ng water impounding facility is somewhere or in a productive agricultural land. And knowing the fact that we are the top rice producer in Pampanga, and if that significant large portion or that significant area will be reduced to our productive area, I think it will cause a significant reduction to our palay production. Paolo G. Santos, CLTV News.